dobrodošli na Balkan Kitchen, vašem omiljenom kanalu za kuhanje. Od danas možete nas pratiti i pored YouTube-a na Facebooku, na Instagramu, kao i na TikToku. Također, od danas radimo i klipove na BHS jeziku, to jest bosansko-hrvatsko-srpskom, kako se oficijelno kod nas kaže, da, na Balkanu. Danas vam pripremam jedno tajno, specijalno bosansko jelo, koje bi mogli nazvati ulične špagete. Odnosno, pripremamo špagete na jedan poseban način. Dodajemo, vidjet ćete na kraju, da dodajemo salamu i sir parmezan i kečap naravno. Zato ostanite s nama, bit će zanimljivo. Ajde. Sad smo pripremili salamu za rendanje. Inače vi možete isjeckat ako nemate rende pri ruci. I onda dodatno je na masnoći, odnosno na puteru pripremiti. I sastaviti sa špagetama, odnosno kasnije preko toga i kečap. I sir parmezan. Znači, neki špagete lome na pola, pa ih stavi u vodu, neki stavi cijeli, mi ćemo ovaj put cijeli. Vidite, dok se špagete pripremaju, mi ćemo lagano pripremati salatu, našu salatu od paradajza. Da, prvo kod paradajza moramo spaliti ovo, tako, to sa strane. Znači, poslije putera, salame, sada ide i sir. Slobodno možete dodati, jer će samo pomiješati sa špagetama. Dosta, da ćemo pomiješati, da ćemo vidjeti još probati. Posljednji sastojak ide kečap. Sad ćemo to sastaviti u jednu posudu. Onda ćemo to
sve opet smiješa da se sastavi. Vaše jelo je pripremljeno. Pa ga probam. Znači, može se i nožkom piskati. Fantastik.